Sizdin gelişinizge Uluttuk Gvardiyanın Ardak Karol Batalyonu atынан ısık salamımızı bildiririz. Batalyonun komandiri Gvardiyanın kapitanı Akmatov. Salem asker. Head of the department, there's the topic. Good to see you again, sir. Nice to see you again. Good to see you again.
Бургомистр генерал Дулбулатов. Ministro economiche. Press-secretario. Foreign policy advisor, international affairs, chief of staff. Sağ ol, Matlas.